omubi makayishiye indlela yakhe, nongalungile imicabango yakhe kabuyele kuJehova namhla khathesi manje. So buyela kuJehova khona apha endlini yakho lapho khona, lapho ngizukhona khona lapho, buyela kuJehova. Unganyathela umngcelo wakho ke izono singakathethelelwa. Anjabontu usuvalelwe ngaphansi komsakamlimi, ngaphandle komsakamlimi. Uzangenelani ekuhlupheke nokukhulu okungena kubalwa, ukuhlupheka okumangalisayo komlilo ongacichiyo nempethu engafiyo, usitsha ebusuku nasemini emlilweni, kanti uthando lukaThixo luphumele kuwe ekuseni nje. Phenduka sihlobo sami, nxa esebuya uJesu kabuyi njengomsindisi, awusoze wakhuluma lutho laye, awusoze wamncenga ngendaba yesono khona lapha, isikhathi siyabe sesiphelile, umnyango womusa uyabe sewuvaliwe. Linda kuphelele dadewethu. Intombi lezane ezinhlanu ezazihlakaniphile zalinda, endaweni yokulinda ziphethe izibane, phakathi kwezibane kunamafutha. Wena unjani? Umi njani? Sulungile? Impala ingakhala ke.